Ajmo manje. Crkve pa i ovakva zdanja kao što je naša škola imaju svoga kuma. Pa da li ima među ovim našim narodom ovdje neko ko želi da bude trajno kum Bogoslovije Sveta Tri hijerarha u manastiru Krk? Ima li ko i javlja li se ko? Nema. Ima. Molim vas, dajte kako se zove? Vasić Jovan iz Beograda. Ja sam penzioner. Da li odgovara 300 miliona? Hvala lijepo. Njegovom preosveštenstvu, episkopu dalmatinskom gospodinu Nikolaju, manastir Krka Šibenik. Izuzetna mi je čast da vam povodom 600 godina bitke na Kosovu polju Vidovdan 1389. do 1989. godine. Zatim osvećenja Bogoslovije manastira Krke novoizgrađene i 60 godišnjice dolaska u Dalmaciju njegovog kraljevskog visočanstva, kralja Aleksandra Karađorđevića, velikog oslobodioca i ujedinitelja naroda Jugoslavije. Poklonjen i za muzej manastira Krke sljedeće: drvena skulptura rad narodnog umetnika iz Lazarevca, Radoslava Raje Lazića, Miloš Obilić, kosovski pobednik. Dozvolite, evo da... Drugo, Starice Milice i posvetu vidovdansku koju smo danas ovdje donijeli i koja je napravljena beogradskim tiskom i ličkom smrekovinom. Hvala. Samo
Rušena je vlada u Novom Sadu, Ilija Živković. Ti si ovo, bre, ti! Ovo je Ilija Živković! Ilija! Kosovčeta Kosova, ne damo Srebreno Dušanova, čini Janko Kosovčeta Kosova, ne damo Srebreno Dušanova. Ilija! Ne damo te bez krvoprolića, ne damo te krvoprolića. Ne odlazi sa Kosova, to je zemlja Dušanova. Kupi svoje jedinice, isprednike gračanice. To urađeni, tobom ćemo slobodane, ako treba do Tirane. Srbija je mala, nije mala, tri put ratovala, nije mala. Hvala. Tako, momci, nemojte ako... Građani Minske krajine, Bugarske i drugovi, poštovani gosti, dragi prijatelji, prije nego što pređemo na završni dio programa obilježavanja 600-godišnjice boja na Kosovu i na narodno veselje, dozvolite mi da sve vas okupljene danas ovdje na Dalmatinskom Kosovu pozdravim u ime Skupštine općine Knin.
obzirom da su neprijatelji srpskoga imena i njihove vjerne i dobro plaćene sluge upotrebom grube fizičke sile i drugim metodama perfidne političke manipulacije spriječile profesora doktora Jovana Raškovića, jednog od najuglednijih duhovnih vođa i političkih predstavnika srpskoga naroda u Dalmaciji na promeđi. Živeo Jovan Rašković! Ovo je dika vidjeti, a njih ne bude sramota, hoće da upropate kao što mi nešto učinili. Da je slobodarstvo, da je robovlasničko društvo istorijski ostalo daleko iza nas, te nećemo dozvoliti nikad i nikome da budemo tek vjerni psi svojih crvenih gospodara. Moram se konačno reći da je takvo ideološkoj vladavini i velikoj ideološkoj manipulaciji ljudima konačno došao kraj. Ne treba nam takvo društvo u kome... Sama, Srbija je sama, Srbija je sama, Srbija je sama, Srbija je sama. Nek ovaj jubilarni Vidovdan bude svjetla stranica u historiji srpskog naroda i prekretnica u istinskom razumijevanju srpskog i hrvatskog naroda, a protiv onih i nikada da im se sjeme ne ponovi koji su nam vodili mikrofon i ugrozili naš stat. I komitet za Simu Dubajića objavit će ovaj govor u posebnoj knjizi i govor gospodina Jovana Raškovića. Tako je! Možda bi se čak moglo reći da smo bili, ukupno gledajući, čak i previše samozatajni.
možda i premalo agresivni. Čuo sam primjer da nismo previše za govornicom, da nismo ofenzivni, čuo sam i tu opasnu. Mi ovdje, međutim, bili smo svjedoci teške situacije, teški problema, antagonizam. Jedne izuzetno prisutne tendencije netolerancije, ne samo za drugo mišljenje, nego za mogućnost dijaloga i diskursa. Jedna militantna atmosfera, za koju ne bih rekao da je bila svojstvena jugoslavenskim komunistima. Vjerojatno smo i represivno reagirali pokušavajući biti čak i suzdržaniji u odnosu na neke naše stavove koje smo imali i koje smo formulirali i na rezolutni način na 11. kongresu Saveza komunista Hrvatske. Ja bih predložio da mi fizički ne napuštamo kongres. To je ružno. Ružno bi bilo doživljeno ono izlaženje i aplauz, već da ovakav stav zauzmemo. Da sudjelujemo samo u raspravi o modalitetima prekida rada kongresa i privremenog rukovođenja dok se on ne nastavi. A da ne sudjelujemo ni u kakvoj vrsti odlučivanja, debate i glasanja izvan toga. I da fizički ostane. Ali da se tako iskoči. I na sastancima, razgovorima, raspravama, i radnim i javnim, da su komunisti Hrvatske zainteresirani za uspjeh 14. kongresa Saveza komunista Jugoslavije. Zbog mnogih razloga. A jedan smo osobito naglašavali. Mi se nalazimo pred velikim korakom u Srpskoj Republici Hrvatskoj, pred izborima. Bili smo svjesni da na tim izborima imamo šansu da prođemo, barem da se izrazim tako, koji postotak više. Ukoliko 14. kongres Saveza komunista Jugoslavije bude bio taj jedan reformski, demokratski iskorak koji budi nadu i članova partije i ljudi, bili smo svjesni da ne uspije kongres. Objektivno prijeti i da naš ugled kao Saveza komunista Jugoslavije i nas pripadnika Jugoslavenske partije među onima koji biraju za 2,5 mjeseca na izborima u Hrvatskoj bude slabiji. Povjerenje manje. Krupan je to razlog kojega smo imali i koji nas je motivirao na ponašanje i na naš pokušaj da doprinesemo uspješnom odvijanju kongresa jugoslavenskih komunista. Molim vas, drugo, mi se dogovorimo prvo i ocijenimo da li je to uopće kongres. Ako upotrebljavamo termin kongres, onda barem dodajemo pridjev krnji kongres. Zbog toga predlažem da se svi delegati iz Saveza komunista Slovenije koji se slažu da su se nažalost stekli uslovi da napustimo 14. kongres Saveza komunista Jugoslavije, to i učine jer ne želimo biti suodgovorni za agoniju Saveza komunista Jugoslavije u koju je vode sadašnja nametanja volje i nosioci tih nametanja. Hvala.
I ja vam predlažem da 14. vanredni kongres Saveza komunista Jugoslavije, bez obzira na ovu odluku, nastavi sa svojim radom. Izvolite. Drugi Ivica Račan. Meni se čini da je teško govoriti o Savezu komunista Jugoslavije bez jedne organizacije, bez delegata, članova koji dolaze iz jedne republike, republičke organizacije, iz jednog naroda. Teško je govoriti o jugoslavenskom karakteru naše partijske organizacije i partijskog rukovodstva. To je situacija sa kojom se moramo suočiti. Ozbiljna je. U novonastaloj situaciji ne vidim drugoga nego da predložim u ime najvećeg broja delegata iz Saveza komunista Hrvatske da u ovakvoj situaciji Kongres prekine sa radom. Inače je teško prihvatiti u novonastaloj situaciji nastavak Kongresa kao da se ništa nije desilo. Mislim da je situacija takva da dovodi u pitanje legitimnost rada Kongresa bez napora da se učini ovo što sam predložio. Ukoliko bi se Kongres ipak odlučio da bez obzira na tu situaciju i predlog kojega sam iznio nastavi sa radom, u tom pogledu ja želim da izjavim da delegati, barem najveći dio delegata iz Saveza komunista Hrvatske, zbog razloga koje sam dao, ne žele učestvovati u donošenju takovih odluka u takovoj situaciji, ni glasanjem za, ni glasanjem protiv. No, evo, drug Slobodan Milošević. Drugarice i drugovi, prihvatanjem predloga za prekid rada 14. vanrednog kongresa Saveza komunista Jugoslavije, Savez komunista Jugoslavije bio bi praktično raspušten i obezglavljen sa neizvesnim vremenom konstituisanja, što u ovim uslovima krize u kojoj se nalazimo može da proizvede veoma teške posljedice za Savez komunista, za celu našu zemlju i njenu budućnost. Smatram zato da Kongres ne treba da prihvati bilo kakav predlog da prekine sa radom, već da u sastavu u kome ga čine delegati koji se po svom sopstvenom uverenju i pred svojom izbornom bazom koja ih je delegirala i poslala na ovaj kongres osjećaju obaveznim da sačuvaju jedinstveni Savez komunista Jugoslavije, nastave da rade i donesu odgovarajuće odluke, izaberu centralni komitet i utvrde smernice za dalji rad, bez prekidanja kongresa. I imam sasvim praktičan predlog da radno predsjedništvo sada da pauzu u kojoj bi se izvršila verifikacija novog broja delegata koji sačinjavaju kongres posle odlaska delegata koji su ga napustili i da ustanovi novi kvorum.
To je moj predlog. Je li predložio Račan 3 prijedloga? Pa hoće li taj kongres imati šansu da se izjasni? Što proglašava pauzu od do 11:15. Mene, ja sam gospodin. Ali Zdravko je. Moram samo pod ovo. I Stražo Rasmušić uzima ovaj. Tako. 3-3. Vi ste ovo viđeno, znaš? Pa uopće me nije briga. Uopće nije briga. Mi video imamo, a kaseta je tu. U naziru krenut ćeš znači doma. Istočanco rasviće na grobove Nemaniće. Od istočanco rasviće na grobove Nemaniće. Car Stevanu i Dušanu da iz groba sad ustanu. Car Stevanu i Dušanu da iz groba sad ustanu. Plače Bosna kroz plačjeca i po Bosni srpska djeca. Plače Bosna kroz plačjeca i po Bosni srpska djeca. Mi smo na putu da povežemo Srbe od Jadrana do Drine, od Subotice do Kosova. Nema više Dragosavaca, ima pravoslavaca. Srpska demokratska stranka je u svom programu istakla borbu za jedinstvenu Jugoslaviju. Za federativnu Jugoslaviju za koje je srpski narod u 2 zadnja rata dao ogromni prilog u krvi. Zadnji Brionski ustav je dokrajčio Jugoslaviju i doveo je na rub katastrofe, zahvaljujući pokojnicima koji su otišli na onaj svijet posle nego što su otvorili taj Brionski ustav koji je razbio Srbiju. Na njihovu veliku žalost Srbija se ponovo ujedinila. Srpski narod se ujedinjuje i nema sile koji će zaustaviti ovaj proces preporoda renesanse srpskog naroda. Pobjeda reakcionarnih snaga hrvatskog naroda na zadnjim izborima dovela nas je opet pred jednu novu dilemu. Ponovo pozivaju na klanje. Mi im odgovaramo stihovima Jovana Radulovića. Nećemo se dati više klati. Taka varijanta ustaška varijanta više ne dolazi u obzir. Mi im poručujemo da ih se ne bojimo. Da paze šta rade, da ne izazivaju ponova katastrofu, jer ako bude katastrofe, zajedno ćemo u nju ići. Našao se jedan bezumnjak koji se zove Josip Sulejmanac, potpredsjednik Hrvatskog sabora, koji je došao na genijalnu ideju da se zabetonira najveće stratište srpskog naroda u Lici, Jama Jadovno.
Koja sramota jednog funkcionera HDZ-a da dira u otvorenu ranu srpskog naroda, a rane nedoklanog Miroslava Mlinara još nisu zarasle. Tako i nije sramota da u Blajburgu drže misu zadušnicu ustaškim zločincima i da izjednačuju Blajburg i Jadovno. To se nikada neće izjednačiti, a istorija će reći zadnju riječ. Mi smo jedina stranka u Jugoslaviji koja je u svoj generalni program stavila podršku Jugoslavenskoj narodnoj armiji na odbrani integriteta i suvereniteta Jugoslavije. Živela Jugoslavenska narodna armija! Mi vjerujemo da armija neće tako lako dozvoliti dezintegraciju Jugoslavije. Mi vjerujemo isto tako da snage reda i poretka Jugoslaviji neće dozvoliti niti ocepljenje Kosova, niti ocepljenje nikoga od Jugoslavije. Neka živi narodna milicija! Mi izbore dobijamo i nakon izbora. Izbore koje smo za vrijeme izbora izgubili naknadno dobijamo, jer narod sad vrši izbor između naše stranke i drugih stranaka. Umjesto petokrake sad su stavili neke kocke na sebi. To nisu komunisti nego kockari. Vi znate da smo mi zbog napada na Miroslava Mlinara, jednog od predsjednika naših mjesnih odbora, zaledili odnose sa Hrvatskim saborom i sa svim kroatocentričnim strankama, uključujući i Račanov SKH, SDP. U vaše ime i u svoje ime i u ime naroda koji slijedi i podržava Srpsku demokratsku stranku, u ime tog dijela srpskog naroda u Hrvatskoj, reći ću, mi Hrvatsku priznamo za svoju domovinu. Mi nikad nismo bili peta kolona u Hrvatskoj. Za slobodu Hrvatske i za slobodu Jugoslavije mi smo bili i ostajemo prva kolona. Ako je Hrvatska naša domovina i Jugoslavija je naša domovina i naša ljubav, a Kosovo naša narodna duša, da sami o sebi se pobrinemo pa stvaramo svoju zajednicu općina, sad kažu da rušimo hrvatski suverenitet. Ako mogu postojati druge zajednice općina, a što ne bi mogla postojati jedna zajednica opština po našoj mjeri i u skladu sa našim potrebama i željama? Ona će postojati. Mi, kao narod, srpski narod, nikoga nije nikad ni ugrožavao, ni prijetio mu, ni napadao. Mi smo se uvijek samo branili. 20. maja ove godine je osnovana Srpska demokratska stranka i gradski odbor u Zadru kao prvom gradu na obali Jadrana, ispred kojeg vas ja najsrdačnije i najtoplije pozdravljam. Dobro nam došli u Srpsku demokratsku stranku. Ja se nadam da ćemo, i vjerujem u to, da ćemo sarađivati, jer ovi su prostori naši i naši će uvijek i ostati. Tako je! Prije nekoliko dana gospodin Josip Sulejmanac predlaže betoniranje jame Jadro tobože radi bezbjednosti da se u njih ne bacaju nove žrtve. Koja podlost? Ko osim nas Srba i Jevreja ima pravo da dira u naše grobove, da iskrnavi i da obezpređuje nevine žrtve u tim jamama? Niko nema pravo. Niko! Srpski narod je slavan. Srpskom narodu podmeću se da je hegemonističan. Zar može biti hegemonističan srpski narod koji zadnja 2 rata dao 3 miliona žrtava oslobađajući druge i sebe? A sada komunistima da još traje prelazni rok. Ako hoće u prvu ligu neka dođu u Srpsku demokratsku stranku.
ćemo pristupiti Srpskoj demokratskoj stranci. Da poručimo gospodinu Račanu i gospodinu Borisu Marmeladi da više neće imati srpske glasove. Živjeli! Prvi sabor Hrvatske koji se na neki način, po mom ličnom uviđaju, na neki način već osjeća kroacentričnim. Evo zbog čega. Na riječi druga Mesića, koji po mom mišljenju svojata Jadransko more, pa i ove šume koje su na neki način društvena imovina, a ne Mesićeva ostavština njegovih roditelja i ne znam koga. Mislim da na to nema nikako pravo. Nama je bliže more nego Mesiću. Našim djedovima je to more bliže uvijek bilo nego Mesiću. Još je veća nesreća za ovaj kraj ovdje što se na ovom terenu Jadranskog mora nalazi oko 250 odmarališta iz Beograda i Novog Sada koji nemaju u ovim danima ljetne sezone da dođu na neki način pravo jer su ugroženi i prijeti im opasnost. Izrazili su to u novinama da pošto poto daju čak i na licitaciju određene kuće i po nižim cijenama, a to je stvarno na neki način zlo. Evo zbog čega. Zašto ti ljudi koji su okidali od svoga kruha, od svoje djece, nisu ih oblačili, jednostavno su stezali sebe i na neki način da bi došli na svoje more koje od davnina postoji kao naše more, Jugoslavensko more, a nije to more ničije nego Jugoslavensko more i mislim da je ne može niko pravo oduzeti tako nešto. Dragi moji građani Smokovića, ne znam da li ste slušali vi Sabor, a vjerujem da slušate i pratite vrlo dobro ponašanja određenih čelnika, ne znam s kojim jezikom se oni počeli služiti. Meni je lično profesor Brozović bio predavač na fakultetu filozofskom i nije mi nikada takve riječi spominjao. Ja ne znam s kojim se on jezikom sada ponovo služi, a sjećam se da 71. godine je inicirao i bio glavni agitator da se odvoji jezik srpski književni jezik od hrvatskog književnog jezika i dao i učinio svoje da se više ne zove hrvatsko-srpski književni jezik nego hrvatski ili srpski jezik. To je na neki način opet vraćanje ka unazad sa svojim, ne znam nija kojim jezikom, ja ga nisam učio od njega. Ne znam šta je to znači štovati ili ne znam neke druge riječi koje ste vi sigurno čuli. Niko nema što Srbini mlade, kakav bio takav i ostade. Srbin ima svoju krsnu slavu, svetite na slavu, krsnu slavu, svetite na slavu. Od Kosova pa sve na ovamo, jednake sve redom imamo. Srbin ima Miloš Obilića, Nemeti Golića, Obilića, Nemeti Golića. Srbin ima Toplicu Milana, Srbin ima Kosančić Ivana, Srbin ima Kraljevića Marka, koga priča, turska vojska carska, koga priča. A za toga do jutra. Nemam još piska, ali radim sada ovih dana. Srbin ima 4 slova prava, samo sluga Srbina spasava. Jedno drugo krenulo leđa, reklo ono, Srbina vređa, reklo ono, ko Srbina vređa.
zdravstvenih sela Kula, Atlagić, susjednih sela Korlata, Benkovčog sela, Benkovca, dragi gosti, prijatelji, dobrodošli na osnivačku skupštinu mjesnog odbora Srpske demokratske stranke u mjestu Kula, Atlagić. Ideje Srpske demokratske stranke su kozmopolitske ideje. Dakle, pravo svakog građana na slobodu i na miran život bez obzira na nacionalnu vjeru ili pripadnost. Živjela Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. Živjela Jugoslavenska narodna armija. Živjela narodna milicija. I na buđenju svijesti, nacionalne svijesti srpskog naroda koji vječito živi, vjekovno živi na ovim prostorima, učinili dosta. Srpski narod smo na određeni način homogenizirali. Srpska demokratska stranka ne priznaje republičke granice. Srpska demokratska stranka ne priznaje granice kontinenta. Nije zato čudo što doživljavamo takve oduševljenje, takve simpatije s onu stranu Drine i s onu stranu Dunava. Nije daleko dan kada ćemo se spojiti od mora do Drine. Nema te sile koja će spriječiti da se ujedini srpski narod. Nema takvog Tuđmana ili Račana koji može da nas omalovaži. Prema tome, nema nikakvih ni teoretskih mogućnosti da se ponovi 41. godina. Nećemo više na Vrbe i preko Drine. Nećemo se više dati klati, što kaže pjesnik Jovan Radulović. Ako se pokaže da se hoće konfederacija, vi znate šta je rekao naš predsjednik. Mi ćemo onda potegnuti oružje, a to je autonomija, to je naše oružje. Mi vjerujemo isto tako u Jugoslavensku narodnu armiju koja brani interese Jugoslavije. Ona brani i naše interese. Neka živi Jugoslavijska narodna armija. Pozdravljam vas na ovim divnim prostorima ispred Svetog Nikolaje i prenosim pozdrav gradskog odbora. Ruka. Ima slika, nema to, izvinjavam se. Prenosim pozdrave gradskog odbora Srpske demokratske stranke iz Zadra, koji je veoma zadovoljan ovim današnjim skupom i ovim današnjim našim sretanjem. Razgovarao sam danas prije podne telefonom sa Beogradom. Razgovarao sam sa vašim i našim Miroslavom Mlinarom. On je poslom u Beogradu, a najmanje srpski narod nije bavio tricama i kučinama. Srpski narod je istorijski, ozbiljan i odgovoran narod. On se odgovornim i ozbiljnim poslovima bavi, pa baš zato osnovao je i Srpsku demokratsku stranku. Srpski narod nikad u svojoj istoriji nije bio vođen mržnjom i osvetom. Srpski narod nikada i nikoga nije napadao, on se uvijek samo i isključivo branio kada je to morao.
da ćemo mi seliti na čelu s Raškovićem, kao i biva, eto, Rašković će biti naš Srba u Hrvatskoj, Čarnojević, pa nas u seobu Srbalja povesti. Ali veli, samo ono što u rukama ponijet mogu. Svašta. Da nije od Šime, čovjek bi se i zamislio. Ja ću samo pozdraviti u ime mjesnog odbora Crvena Gornja i Benkovca i još da vam kažem, osim gospoda Boga, mi nemamo u šta da vjerujemo nego u SDS. Eto, toliko. Posebno pozivam našu braću komuniste koje su na prethodnim izborima glasali za nekakav SKH, SDP. Pošteno računajući da glasaju za Jugoslaviju. Međutim, tim svojim činom oni su glasali protiv Jugoslavije. Braćo i sestre, svatko imalo pametan zna da Jugoslaviju nije razbila Hrvatska demokratska zajednica i Franjo Tuđman, već lažni hrvatsko-slovenski komunisti napuštajući 14. kongres Saveza komunista Jugoslavije. Mi ovdje dobro znamo da nam jezik i pismo nije uzela Hrvatska demokratska zajednica, već propali komunistički režim pomognut izrodima srpskog naroda. A HDZ, a Hrvatska demokratska zajednica samo nastavlja njihovo sramno djelo. A kad oni kojima se to ne sviđa izmisle neki drugi jezik u kojem će nazočan biti prisutan, stanica biti postaja, predsjednik biti položaj održat, elektrana biti munjera, mi im poručujemo da takav jezik nije naš, a oni neka ga zovu kako hoće, mi za sada nemamo potrebe naš lijepi jezik mijenjati za takve nakaradne izmišljotine. Sa ovoga mjesta im poručujemo, bili mi štovani ili poštovani, bili mi ovdje nazočni ili prisutni, bili mi predsjednici ili položajodržci, stajali mi na stanici ili postaji, mi smo bili, sad smo i uvijek ćemo ostati Srbi. Takvima poručujemo da je Hrvatska naša otadžbina, da je volimo, da je ovdje, da volimo da ovdje pada kiša, ali da ne bi voljeli vidjeti Srbiju onakvu kakvu je oni žele. Ovim pozdravnim govorom je završen samo prvi dio osnivačke skupštine, a mi nastavljamo sa narodnim stadijem na ovom mjestu i na drugim mjestima. Tako. Go!
ime sviju vas, draga braćo i sestre, zahvalim na učešću u ovom našem slavlju preosvećenoj gospodi arhijerejima, pakračkom Lukijanom, australijsko-novozelandskom Loginom, crnogorsko-primorskom Nikanorom i topličkom Mitrofanom na dužnosti u Americi. Bosna, sestra tvoja, na tebe gleda. Isto tako, dozvolite mi da se zahvalim usrdno akademiku Jovanu Raškoviću. Dobre duše tebi se vesele. Ostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sada se probudi i zemlje pozbudi. I zemlje A sada bih, draga braćo i sestre, dragi moji prijatelji, poštovane dame i gospodo, najavio glavnu tačku našeg programa. Našeg dragog i uvaženog prijatelja i brata, gospodina akademika, predsjednika Srpske demokratske stranke, akademika Jovana Raškovića. Mi smo tu i zbog toga što je srpsko ime 50 godina bilo zakovano u tamnim kovčezima zla i tamnim kovčezima laži. Mi smo tu jer je srpstvo još uvijek pod belovima, jer moramo skidati sa srpstva sve lažne belove koje su nam namjestili i koje su nam nametnuli. Hvala vam. To je vaša zemlja i nema snage i nema moći i nema sistema i nema režima i nema države koja može vašu zemlju odnijeti. Nema laži. Istina se zna. Srpska nacija postoji od 1219. godine i prva je formirana među svim evropskim narodima. Pravoslavna crkva se nije nametala pravoslavnim ljudima, ona je dopuštala da pravoslavni ljudi Srpske pravoslavne crkve komuniciraju direktno sa Bogom i u svojim najiskrenijim trenucima. Nije se ponašala kao katolička crkva koja je bila stalni posrednik i je danas između Boga i čovjeka. Srbin i srpski pravoslavac između Boga i sebe nema nikoga osim sebe i Boga. Kada slušam riječi jednog mladog i uglednog čovjeka, onda osjećam da našim prostorima i kroz naš zrak struji jedinstvo i sloga. A to su riječi našeg mladog doktora Milana Babića. Ne prihvatamo da smo bezimeno pučanstvo, nacionalna manjina i građani drugog reda. Po volji naroda, a na osnovu tačke 1 amandmana 43. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske, Skupština opštine Knin na 3. zajedničkoj sjednici svih vijeća održanoj 27. juna 1990. godine donijela je odluku o osnivanju i konstituisanju zajednice opština Sjeverne Dalmacije i Like, kojoj se pored opština Knina, Benkovca, Obrovca,
Lavca, Gračaca i Korenice mogu pridružiti i opštine na Kordunu, Baniji i Slavoniji. Sjedište zajednice je u Kninu. Na osnovu tačke 6. odluke utvrđeno je da odluka stupa na snagu kada je u istom tekstu usvoje najmanje 2 opštine. Skupština opštine Donji Lapac usvojila je odluku 28. juna, a Skupština opštine Gračac 30. juna ove godine, tako da su se stekli uslovi da odluka stupi na snagu. U ime privremenog predsjedništva Skupštine zajednice proglašavam da je zajednica opština Sjeverne Dalmacije, Like i drugih dijelova krajine konstituisana. Srpski narode na krajini, neka nam je sa srećom autonomija krajine. Ni genocid, ni njihove nekakve izmišljene istorijske kriterijume. Jer istorijski kriterijumi na ovom terenu, ja vam kažem kao istoričar, postoje, imaju kontinuitet od 6. vijeka do dana današnjeg. Mi nismo želeli ništa drugo nego ono što je želela Bizmarkovska, Njemačka i Macinijeva Italija. To ide i žrtvovali smo svoje 2 velike države, Srbiju i Crnu Goru. I doživjeli da nas ta ista Rusija u rukama satane proglasi za velikosrpske hegemoniste i ugnjetače drugih naroda. Ja mislim da se nalazimo na velikom istorijskom raskršću. Na raskršću koje ostavlja utisak ponekada da smo u bezizlaznoj situaciji. Ali ja mislim da nikada nismo bili u boljoj situaciji posljednjih 100 godina nego danas. Ideja konfederalizma koja se danas pojavljuje nije ništa drugo nego produžetak titoističke zavere protiv srpskog naroda. Barbarski genije Milić od Mačve. Kostur Radovanov, unuk Pantelin i potomak svih ostalih sorapskih i srbijanskih predaka, po majci sa Zrmanjem, onaj koji povremeno ustaje iz groba i prkosi matematici, Milić Ledenin, heliocentrični slikar neba i zemlje. Baš taj koji naslika ruke težačko-seljačke tetka cuje na njime, obraz ikonuča Andrije iz mračne šume sećanja, ukove 9 babinih kuka, prvi vitez od Mačve, vitez čuvar manastira Gračanice. U to ime doneo sam svoju izložbu
sa temom Kosovo prvi prag Srbije na pravo mesto u Dalmatinsko Kosovo. Želim ovom prilikom da istaknem da se osjećam da sam došao u zapadne predele zemlje Srbije. I stoga poklanjam kompletne svoje knjige našem i vašem Tritonu koji se pojavio iz morske pene, Jovi Raškoviću. Hvala srpskom barbarogeniju. Drugi žele u Evropu, a mi odavno imamo Evropu u Srbiji. Mi odavno imamo centar likovne umjetnosti u Mačvi, u našem Miliću od Mačve. Neka slika i dalje za Srbiju. Desanke Maksimović pjesmom Gračanica. Krivi su ustaše, ponavljao je u više navrata gospodin Rašković, govoreći okupljenima, ali i često komunicirajući s masom, pa i na ovaj način. Hvala vam. Ja jesam za Srbiju, ali za onu koja treba da postoji po svojim historijskim granicama i po svojim historijskim zaslugama. Prema Hrvatskoj državi ponašat ćemo se onako kako budu zaslužili, rekao je predsjednik Srpske demokratske stranke i dodao. Ovo što se danas događa sa srpskim narodom u Hrvatskoj, u stvari je pobuna srpskog naroda. Ovo je ustanak srpskog naroda, ali ustanak... Da ovo izgleda kao bogohuljenje, ali smatram da bi sa Tuđmanom mogao i dalje istina razgovarati, ali sa cjelokupnim HDZ-om u kome ima ustaških jezgara nikako. Kada razgovaram s njima, da mi kažu da sam neiskren s njima i da drugčije razgovaram s vama nego s njima. Uvijek ću drugčije razgovarati s vama nego što ću razgovarati s njima. Onda će vaš zahtjev autonomije varirati prema političkoj autonomiji. Ovo nije nijedna prijetnja, ako jeste neka prijetnja, onda je prijetnja ustaškom razmišljanju. A onda kad nam prijete da će to komadanje Hrvatske dovesti do komadanje nas koji je to da ne komadamo, nije ništa drugo nego pozivanje na ono što se dogodilo prije 50 godina. Komadanje ljudskih tjelesa je jedan od velikih specifičnih doprinosa, genocidnih doprinosa ustaša svijeta. Mi smo donijeli zakon o našoj pokrajini, niti smo formirali pokrajinu. Mi smo principijelno formirali pokrajinu, a kako će ta pokrajina izgledati, čuli ste, ovisi o tome kakav će biti stav Hrvatskog sabora i hrvatskih vođa. Da li to znači nešto kao ova slovenska deklaracija, samo je donešena, ali još nema posljedica? Pa deklaracija je uvijek deklaracija. Deklaracija je principijelni stav jednog naroda. Ovo je principijelni stav, a iza deklaracije slijede rezolucije. Rezolucije će vrlo brzo uslijediti. I ovaj miting slijedio čvrste kanone nacionalnih skupova. Pojedinac pozadi pred prvom zadaćom, stvaranjem jedinstvene nacionalne fronte. Ikonografija, dosta četnolikih, uglavnom srpske zastave, no i one sadašnje i jugoslavenske sa zvijezdom. Govori čelnika također su poznati. Zelenbaba, ništa se ovome ne da ni oduzeti ni dodati. Dakić, stanje isto kao i 14. kao i 41. Tanjga, ovo je naše tlo i nismo nacionalna manjina. Dvije su novosti.
Jedna od dviju jugoslavenskih stranaka iz Hrvatske, JSDS, ulaskom u blok praktički je objavila svoj kraj. Drugo, na mitinzima se obično nastupa s radikalnim i vatrenim tezama, a u predsjedništvu nešto realnije. Jovan Opačić postupio je drukčije i ovo nije ponovljeno pred masom. Ukoliko se ustavni amandmani hitno ne povuku iz saborske procedure, srpski će narod u Hrvatskoj proglasiti svoju političku autonomiju, što će biti samo prva faza u stvaranju integralne srpske države na Balkanu. U Narodnom zboru u Srbu deklaracija je potvrđena dugotrajnim pljeskom i odobravanjem okupljenih. Potvrđeno je i konstituiranje Srpskog sabora, te izvršnog tijela tog sabora, Srpskog nacionalnog vijeća. Obilježje, atmosfera i sam tok Srpskog sabora u Srbu protekao je s već poznatom scenografijom koju je nadopunio i srpski četnički vojvoda Vojislav Šešelj, prodavajući prvi broj svog četničkog lista ovako. 10 dinara velika Srbija. Vrlo trenutak. Vijest dana, bar što se hrvatsko-srpskih odnosa u Hrvatskoj tiče, dolazi iz Donjeg Lapca. Danas je ponedjeljak, 10. septembar, i za koji trenutak treba da počnu razgovori između predstavnika hrvatskih vlasti na čelu sa ministrom unutrašnjih poslova Josipom Boljkovcem i sa predstavnicima Srpskog narodnog vijeća Srpske demokratske stranke, odnosno sa predstavnicima legalno izabranih vlasti u Kninu i Donjem Lapcu. Pregovori između predstavnika Hrvatskog vrhovništva i predsjednika dviju srpskih općina u ovoj zgradi traju evo već puna 4 sata. U međuvremenu od 4 sata do sada, do 8 sati, ovdje se ispred Skupštine opštine počeo okupljati narod. Jeste vi iz Donjeg Lapca? Ne. Nego? Bosanski Novi. Otkud čovjek iz Bosanskog Novog u Donjem Lapcu? Pa eto, došli smo da čujemo upravo i nas to interesuje. To nije samo pitanje Ličana i Dalmatinaca, nego je to pitanje Jugoslavije, vjerovatno. Boljkovac koji upravo sad pregovara sa Babićem i Rastovićem najavljuje oštre mjere i primjenu, dakle, svih sankcija moguće ako se sutra do 12 sati oružje ne vrati u Kninu. Pa ja sam slušao kada je dolazio ovdje, on je rekao da dolazi dobrom voljom i dobrom namjerom, a šta je po njemu dobra volja i dobra namjera, ja ne znam da li su i sankcije dobra volja i dobra namjera, ja to će vjerovatno narod ocijeniti i osvojiti. Ne damo svoju slobodu, branit ćemo svoju djecu, oružje isto nećemo dati. Ali od koga ćete braniti? Od ko bude na nas napadao. Tako. Što se tiče ovih događaja gledam kao i ostali. Jedino se držim stare izreka i pjesama koja kaže Kodum, Bosna, Banija i Lika. Što znači, onda smo bili skupa, bit ćemo opet. Mogu li ja sad pogoditi da ste vi isto iz Bosne? Čim spominjete Bosnu? Jeste iz Bosne, iz Krajine. O, to je znači ekipa došla? Jeste, tako je. Mogu vam reći da je atmosfera bila za 5 dijalog, zatvoren, iskren, bez posljednjih misli. A šta dalje vam reći? Sve smo se dogovorili šta treba, a sutra idemo dalje. Dogovor kuću gradi. Ja sam spomenuo, Amerika živi na kompromisima, a velika je jaka, a zašto ne bi se mi dogovorili? Istim jezikom govorimo, na istom prostoru živimo, u istom vremenu, isto želimo da nam bolje nama našoj djeci. Prema tome, zašto bi se svađali? Živili smo 45 godina u bratstvu i slodi, a sad foteljaši. Onaj Mesić, kad ga čujem preko televizije, i ovaj što tu gore sjedi i sada pregovara, jebem ti, gade mi se, pogledaj mi se, gade. Mi smo se dogovorili da od sutra počima vraćanje oružja koje je protupravno uzeto. Molim, to priznamo. Ali u isto vrijeme da ćemo biti inicijatori da se u Kninu pred Saborom formira organizacija, to znači sekretarijat unutrašnjih poslova. Mi ćemo dati tu inicijativu, iako bi bila ovlaštena, najovlaštenija i najpozvanija, jača skupština općine, ali i mi ćemo za dobru volju to učiniti. Šta ćete desiti i šta ćete preduzeti
ukoliko narod koji je, kako rekao ste, uzeo oružje, protupravno, uzeo oružje iz stanice milicije, ne posluša ovo što ste se vi dogovorili i ne vrati. Mi vjerujemo u rukovodstvo ove regije i gospodina predsjednika Babića i ovdje u Lapcu, svih ovdje, mi vjerujemo u to, a narod je već toliko došao do svijesti da će shvatiti da mu je potreban mir. Mi smo protiv straha, straha je dosta bilo u ovoj zemlji. Ne sumnjam u dobre namjere i ovoga skupa i ove inicijative. Međutim, upravo u drugom dnevniku Hrvatska televizija objavljena vaša izjava gdje ste rekli kako će se upotrijebiti sva zakonska prava i sredstva da se vrate oružje, a sada ovdje dobijamo jednu drugu poruku. Molim vas, za dogovor ne gradi to. Evo, mi smo se dogovorili, molim vas. Dakle, došli smo da se dogovorimo, ono je van snage, ovo je važno što smo se mi dogovorili sad ovdje, molim vas. Vi ste se dogovorili, dakle, da od sutra ili da sutra to oružje vrati. Mi smo se dogovorili da apelujemo, evo odavde apelujemo na stanovništvo, na narod koji posjeduje oružje koje je zaista protivpravno pribavio, da počne vraćati to oružje, a uz tim, evo, ide i ova inicijativa za vraćanje SUP-a, što će, vjerujem, narod primiti koliko bude vjerovao u inicijativu o formiranju samostalne milicije, odnosno sekretarijata unutrašnjih poslova u Kninu, vjerujem da će u toj mjeri i vraćati na oružanje. Da li bi se nadležnost Kninskog SUP-a kad bi bio ponovno uspostavljen prostorila i van granica Kninske opštine? Pa mi ćemo insistirati da nadležnost Kninskog SUP-a obuhvati barem one opštine koje su predložene u zajednicu opština Sjeverne Dalmacije i Like, odnosno ovaj sjeverno-dalmatinsko-lički region. Molim vas, odmah mala replika, to ne dolazi u obzir. Knin može imati samo svoj sud, a ne može imati nadležnosti, ne može biti dualitet. To nema, pravno ne stoji, dualitet ne može biti. A drugo, postoji subordinacija u policiji, ali i koordinacija. I ja zastupam da ovi organi unutrašnjih poslova obavezno koordiniraju sa općinskim strukturama i da im pružaju informacije koje su potrebne u životu ovdje, da im pomažu i da se međusobno koordiniraju svakodnevno da bi život tekao mirnije i sigurnije naprijed. A što se tiče ovoga, ovo je već presumpcio juris, sad bi ovaj SUP imao, ja bi morao, znači, i ministarstvo predložiti da će imati nadležnost druge. Znači, Gospićki SUP bi i Kninski i Šibenski imali pokrivanje, to ne dolazi ovdje. Ja pravno ništa mislim. Kao što jedan SUP pokriva više općina, mi... Ako vi bi mogli pokrivati, primjer, to pustimo pravo. Vi bi mogli pokrivati, jer gledaće, molim vas. Knin bi moglo da pokriva Gračac, Lapac i Korenicu. Gledajte, molim vas, gledajte, mi... To nismo tako dogovarali. Tako nije bio dogovor. Mi smo se dogovarali, to što vi očekujete morate reći. Mi što smo se dogovorili smo se u nekoliko stvari i ja bih molio da i ja se tu uključim jer sam predsjednik vijeća općina. Tu sam na tom razgovoru i mislim da je razgovor bio vrlo koristan, barem s moje strane je ocjena takva. Takvu smo konstataciju dali ovdje svi prisutni i po mojoj ocjeni najvrijednije je naš razgovor da mi večeras ne završavamo dogovor, već da ga nastavljamo, tako rekoć, od sutra. I to na raznim nivoima i na raznim institucijama sistema. Pitat ćemo načelnika stanice javne sigurnosti u Kninu da li je do sada vraćen i jedan komad oružja. Koliko vam ja mogu reći kao načelnik ove stanice, da do sada koliko je sati 13:45 nije vraćeno ni jedan komad oružja koji je odnešen iz naše stanice milicije, što je vezano za dogovor koji je jučer vođen u Donjem Lapcu između ministra Boljkovca i predsjednika općine Knin doktora Babića. I do sada pokušali smo naime dobiti potvrdu ili nijekanje noćešnjeg okupljanja građana u selu Cetina blizu Knina
na kojemu je zatraženo da je Jugoslavenska narodna armija i Srbija kao matična zemlja zaštiti srpski narod u Hrvatskoj od hrvatskog redarstva. Upućeno je i upozorenje Osupu Šibenik i stanici milicije u Drnišu i Sinju da će se, ukoliko oni ne zaustave vozila prema Kninu, pucati bez upozorenja. U Osupu Šibenik ne znaju za tu informaciju, ali potvrđuju da su barikade bile na cesti prema Strmici i Pađanima. U sinoćnjem saopćenju predsjedništva Skupštine općine Knin, događanje u Petrinji i oduzimanje oružja rezervnom sastavu milicije naziva se nastavkom državnog terora nad srpskim stanovništvom u Hrvatskoj, te poziva narod da brani autonomiju i slobodu. Slobodno kažete vi svojome svom izvješću da je ovog naroda milicija, da je ovo milicija koja čuva ovaj narod, a da je protiv te hrvatske vlade koja nam stvara zlo. Tako, glasno, jasno. Eto. To reci Mile Martić, onaj što se pisam, to sam ja. Kako kažete da sam rekao? Ona iz Zagreba i iz Gračaca, bilo je negde oko 100-ak putnika. Ko je zaustavio vozove? Vozovi su stali jer nije bilo sigurno da ih šaljemo, pošto smo dobili takvu obavijest da je pruga neprohodna u svim pravcima. U stanici Knin nije prispio nijedan voz, niti iz stanice Knin takav jedan voz otišao u bilo kojem pravcu. Koliko je trebalo vozova da prođe? Od noća su 1 sat od kad je obustava nastupila, trebalo da prođe 3 beogradska voza, 2 zagrebačka, 1 preko Like, 1 preko Bihaća i 1 voz iz Splita za Štutgart. Da je železnički saobraćaj zaista obustavljen govori i ovo mesto Plančenik na pruzi Knin-Zadar. Ovo znači da mi nismo ove barikade postavljali na prugu, da uništavamo prugu. Mi smo samo to dali njima znak sa nezadovoljstvom naroda, jer oni vrše razne pritiske na nas. Tako se obistinio proglas još uvek anonimnog saveta narodnog otpora da se obustavi sav drumski i železnički saobraćaj u Kninskoj krajini. Zabeležili smo mnogobrojne barikade na putu Knin-Gračac-Zagreb. Totalno je blokiran put Knin-Šibenik-Zadar, gde je asfalt prekriven kamenjem, a 50 metara dalje je put preprečen drvećem. Strah je da ne prođu, da nas ne diriju, da nas ne napadaju, kao što rade po Petrinji i po ovim Kordunu i Lici i Baniji. Razumiješ, mi to nećemo dozvoliti nikako. Nakon jučerašnjeg proglasa Saveta narodnog otpora o mobilizaciji radi očuvanja srpskih ognjišta, primećeno je puno više straža. U Kninu je za sad mirno, ali je velika napetost i neizvesnost i dalje prisutna. Odluka o autonomiji Srba doneta je sinoć, saopštena jutros. Da, sinoć oko 23 časa u Srbu Srpsko nacionalno vijeće donijelo je odluku o proglašenju srpske autonomije. I to poslije utvrđivanja rezultata na srpskom plebiscitu na kome je utvrđeno da se preko 700.000 Srba izjasnilo za autonomiju. Šta se to praktično znači? To praktično znači dok postoji ova Jugoslovenska federacija da će se sve srpske opštine udružiti i formirati jednu zajednicu kao regionalnu autonomiju na području Republike Hrvatske. Hoće li ova autonomija imati svoje legitimne organe? Koji je sljedeći korak? Sadašnje privremeno predsjedništvo zajednice opština prerašće u stvari u tijelo koje će rukovoditi zajednicom, odnosno regionalnom autonomijom. Vidimo u Kninu je mirno, ali je situacija izuzetno napeta. Grad je praktično pod opsadom, železnički i drumski saobraćaj ne funkcionišu. U Kninu je mirno zato što Kninjani čuvaju svoj grad i što ga čuvaju i u Obrovcu i u Gračacu i što će ga čuvati i daleko van Knina, na čitavom području gdje živi srpski narod. A da vi nemate veze s onim proglasom, kako gledate na ovo sad? Srpsko nacionalno vijeće podržalo je otpor srpskog naroda i to svim sredstvima protiv ustašoidne vlasti koja teroriše srpski narod. Dokle će trajati prekid saobraćaja, imate li informacije? Pa vjerovatno dok se specijalci Hrvatskog ministarstva unutrašnjih poslova ne povuku iz srpskih opština i dok se ne puštu iz zatvora svi taoci.
ovo moramo izreći svoj stav da je za srpski narod u Hrvatskoj nelegitimna svaka odluka Sabora ili vlade Hrvatske. Ovi trenuci pred kojima smo sada su istorijski trenuci srpskog naroda u Hrvatskoj, a nisu samo u Hrvatskoj. Ovo su istorijski trenuci opstanka srpskog naroda na teritoriji Balkana. I mislim da moramo prići takvoj temi isključivo kao takvom problemu. Ovo što je ponuđeno kao nacrt amandmana, uopšte se ne morate truditi da puno čitate. Sve i jedan je uperen direktno protiv srpskog naroda. Mi moramo shvatiti da sad postoje osnovna konfrontacija. Konfrontacija srpskog naroda s jedne strane i konfrontacija hrvatskog naroda. Dokle god postoji rov između srpskog i hrvatskog naroda, Jugoslavije više nema. I nemojmo se zavaravati, Jugoslavija je na izdisaju. Jugoslaviju srpski narod nosi u duši. I mi nemamo nikakvog jedinog razloga da dokazujemo da smo za Jugoslaviju. Ali je sad najvažnije spasenje srpskog naroda. I mislim da treba u tom smislu govoriti. Mi moramo insistirati i raditi na tome da vidimo Srbe u Hrvatskoj u jednim novim, modernim političkim uslovima. Nama, gospodo, nije lako. Juče je ovdje došlo vrhovništvo redarstva da pokaže Srbima da su moć, a pokazali su da su mali. Jer je na ulicu ispred stanice milicije izašao srpski narod. Mi ga nismo zvali. Izašao je sam da brani svoju miliciju. Ima li igdje u istoriji da narod brani policiju? Ja sa ovoj govornice pozivam Jugoslavensku narodnu armiju da se opredijeli da li je armija naroda i narodnosti Jugoslavije ili je neka vasionska kategorija. Predlažem ujedinjenje cjelokupnog srpskog naroda. Predlažem posebno ujedinjenje na teritorijama Hrvatske. Rekao sam juče gospodi sekretaru republičkom na uvo da je srpski narod spreman. Ako su spremni da možemo u sportsku bitku. Srpski delegati, ovo je otvorena konfrontacija. Mi protiv sebe, duboko sam siguran, imamo jedan gori dio srpskog naroda, hrvatskog naroda. Srpski narod je spreman i sposoban da takvu državu ruši. Krenemo li u rušenje, onda će vidjeti koliko Srba u Hrvatskoj ima. Da svi ovdje prisutni, kad se vratite svojim kućama, zaboravite na sve podjele i da radite isključivo na objedinjavanju cijeloga srpstva, jer nad srpstvom se nadvio mračni oblak. Ali srpski narod niko nikada pobjedio nije. I to imajte na pameti. Ako se slažete sa mnom, ja sam spreman da izgine nas nekoliko za slobodu naše djece. Ovu državu koja nam se nudi, mi priznati nećemo. I to ne da je neće priznati profesor Rašković, Jovo Opačić, Milan Babić ili Zelembaba, nego je ne prizna narod. A narod, ko će pobijediti narod, gospodo moje? Ko može pobijediti vaskoliki srpski narod? Jedan pravi narod koji se je počeo vraćati pravoslavlju, pa još u to, i to. Pa ko će to pobijediti? Pozivam da se radi svaki u svojoj sredini na objedinjavanju srpstva i da se spremamo da proglasimo autonomnu srpsku oblast prije nego li oni proglase Ustav Hrvatske. Postoji srpstvo i postoji srbovanje. Ja sam uvijek bio i ostao za srpstvo, ali nisam ni protiv srbovanja, jer ponekad moramo i srbovati. Došla je nova komunistička vlast, stvorena je nova Hrvatska, ali Srbi i u toj novoj Hrvatskoj, komunističkoj Hrvatskoj, nisu imali sreće.
nisu imali sreće zbog toga što je kroatocentrička misao ponovno uspostavljena u okvirima Hrvatske komunističke partije. Nju uspostavlja Vladimir Bakarić, provodi je vrlo precizno i provodi je uz veliku pripomoć srpskih partijskih kadrova. Sad smo se sreli sa novim sistemom, sa novim režimom. Sreli smo se sa kroatocentričkim režimom. Imao sam nekih uvjerenja i poslije razgovora koje sam vodio s tim ljudima da će se neke stvari srediti ili barem da se neke stvari neće forsirati. Međutim, pokazalo se da se stvari forsiraju, a da se ništa ne sređuje. Pokazalo se i to da iako kroatocentrizam nije ustaštvo, da i taj i takav kroatocentrizam ima svoje igle koji se okreću prema srpskom narodu i koji srpski narod u Hrvatskoj posebno na izvjestan način i ograničavaju i ugrožavaju. Jedna razumna procjena cijele situacije, razumna procjena HDZ-a, razumna procjena hrvatske vlasti današnje, bila bi u tome da se ponešto izmijene taj stari princip, da se stari srbofobični princip ukloni iz te politike, da se prizna srpskom narodu pravo na postojanje, a iznad svega da se odstupi od principa da je srpski narod remetilački faktor uspostavljanja hrvatskog nacionalnog bića i hrvatske državnosti. Po ovim amandmanima vidim da se ništa od toga nije dogodilo. Ovi amandmani ponovno i ponovljeno tretiraju srpski narod u Hrvatskoj kao remetilački faktor. Hoće da ga potisnu sa političke, sa ljudske i sa društvene scene. Hoće da budu sami ili, ako postoje Srbi, da to budu poslušni Srbi koji će se u svakom trenutku maknuti sa puta hrvatskoj državnosti. Kad sam razgovarao sa predstavnicima HDZ-a, otvoreno sam im rekao, vi kao mlada vlast ne možete izdržati niti jedan etnički sukob danas. Evropa ne trpi etničke sukobe, u etničkim sukobima dolazi do intervencija bilo s koje strane i svima će laknuti kad bilo ko razriješi etnički sukob. Da uz tu pogibiju gine i ova nova uspostavljena vlast. Zato bi takozvano vrhovništvo moralo biti vrlo oprezno kad raspravlja o srpskom narodu sa srpskim narodom, oprezno možda iz svojih najnižih i egoističkih principa. Nema više skrivalica. Mi moramo prihvatiti zbilju. Zbilja nije naklonjena ni Jugoslaviji ni srpskom narodu. Zbilja je takva da se najprije traži nešto što je vrlo apstraktno, traži se konfederacija. Konfederacija se traži samo zato što se zna da konfederaciju treba da donesu svi jugoslavenski narodi, a to je nemoguće i neće donijeti. Ali ako, kako oni sami kažu, ne dođe do konfederacije, onda će se ići na odcijepljenje. Nemam ništa protiv toga da se ide na odcijepljenje, ali se na odcijepljenje mora ići civilizacijski. Ne može se ići na odcijepljenje zastavama, bukaštvom i govorima. Ne može se ići na odcijepljenje pečenjem volova i velikim gozbama, velikim pučkim gozbama. Zna se kako se ide na odcijepljenje. Na odcijepljenje se može ići samo zakonom koji uspostavi država od koje se odcijepljuju pojedini njegovi dijelovi. Prema tome, nema odcijepljenja bez zakona o odcijepljenju. Srpska demokratska stranka inzistira na zakonu o odcijepljenju, jer je to jedini put da se svaki narod može odcijepiti. Ali i narodi koji žive u Bosni i Hercegovini, narodi koji žive u Hrvatskoj, isto tako treba da imaju
svoje pravo na svoje odcijepljenje, svoje pravo da stvaraju neke zajedničke areale. Kako će se oni zvati i na koji način će se formirati, o tome ćemo raspravljati. Ako do cijepanja dođe, može doći na nekoliko načina. Može doći na način da se ujedine Srbija i Crna Gora, što je već u toku i što je svakome jasno da ta procedura ne samo da je počela, već je ona pri završetku, da će se u toj prekompoziciji makedonski narod naći u jednoj dilemi i prema geopolitičkoj situaciji vjerovatno pridružiti ovoj zajednici. Što se Bosne tiče, teško je doći do prognoza. Na Bosnu se puca sa strane Hrvatske. Na cjelokupnu Bosnu ne puca Srbija, ja vam to mogu reći. Srpska demokratska stranka neće prihvatiti da niti jedan narod u Jugoslaviji prisvoji Bosnu, ali će prihvatiti princip da pojedini dijelovi u Bosni, kao što su Istočna Hercegovina, koja je napučena Srbima, koja je sastavljena od srpskog građanstva, da Zapadna Hercegovina, koja ima pretežno hrvatski živalj, može u takvoj situaciji, ukoliko se dogovorimo i ukoliko se to plebiscitarnim zakonom utvrdi, birati državu u kojoj će živjeti. Da se centralna Bosna isto tako može odrediti ili za svoju samostalnu jedinicu. Kako će se odlučivati Krajišnici? Kako će se odlučivati ljudi iz sjeverne Dalmacije? Ja namjerno ne govorim Kninska krajina, jer tu mislim prvenstveno na sjevernu Dalmaciju i molio bih sve one koji spominju Kninsku krajinu da identificiraju Kninsku krajinu sa sjevernom Dalmacijom, jer Kninska krajina nije sama. Mi ćemo se odlučivati ne samo prema situaciji, mi ćemo se odlučivati ne samo prema racionalnim nekim pokazateljima i biljezima, mi ćemo se, kao što se svaki narod odlučuje, odlučivati i ponešto iracionalno. Historija je iracionalna, historija nije racionalni smisao. Jer kad bi historija bila samo racionalna, onda bi pomoću ljudskih ili grupnih ciljeva i pomoću ljudskih ili grupnih dostignuća i pomoću ljudskih ili grupnih razumijevanja bilo lako razgraničiti cijeli svijet. Ali ta razgraničenja ne idu baš tako jednostavno, jer se iracionalni faktor u njoj plete. Prema tome, iracionalni faktor niko pametan ne može ni zapustiti ni napustiti. Ali će se srpski narod boriti protiv takvog ustava ukoliko se on bude nametao srpskom narodu. A kako se bori protiv nametanja, to se zna. Ali želimo upozoriti ovu novu vlast da ni u kom slučaju ne prihvaćamo i nećemo prihvatiti ono što se pomalo nazire, a to je tiranida Hrvatskog parlamenta. Mi ne prihvaćamo tiranidu Hrvatskog parlamenta, za nas je tiranija i onda kad je vodi jedan čovjek ili kad je vodi jedan cijeli parlament. Mi ne krijemo da su nove zajednice općina baza za uspostavljanje političkog, pa čak i teritorijalnog jedinstva srpskog naroda. Zašto bi hrvatski narod bio protiv teritorijalno političkog uspostavljanja autonomije? Mi ne tražimo autonomiju kako su radili Tito i njegova klika. Mi ne tražimo autonomiju kako je uspostavljao Kardelj kad je uspostavljao Vojvodinu, samovoljnu Vojvodinu, opet uz pomoć izdajničkih i bazalnih srpskih kadrova. Mi ne tražimo ni Kosovo, jer ne želimo da mi Srbi u Hrvatskoj doživimo sudbinu Kosova. A doživjeli bi sudbinu Kosova onda ako bi napravili državu u Hrvatskoj. Zato mi nećemo državu u Hrvatskoj, mi hoćemo samo autonomiju Srba u Hrvatskoj i ništa drugo. Mi hoćemo jednu od modernih autonomija, kako ih danas ima svugdje po svijetu. Ali, te autonomije mora da shvatimo i mi i vlastodržci Sabora kao jednu dinamičku tvorevinu. Ta autonomija će pulzirati taman tako i toliko koliko bude pulzirala Hrvatska
politika. Ako hrvatska politika bude pritezala srpski narod u Hrvatskoj, ako ga bude ograničavala, ako ga bude ne priznavala kao što ga ne priznava i ne priznaje, onda je naš jedini izlaz da mi stvaramo jednu temeljitu, jednu čvrstu autonomiju. Ukoliko hrvatska vlast i Hrvatski sabor bude priznavao srpski narod i njegovo pravo da se organizira kako on misli da mu je najbolje, onda ta autonomija ne treba da bude ni oštra, ni agresivna. A ja sam protiv svake agresije. Ali na agresiju se, ako nas neko udari po lijevom obrazu, mi mu nećemo krenuti desni, već ćemo mu vratiti po njegovom desnom obrazu. Hvala vam. Zavod popuća.